Faatalo fatu talafola Radio Samoa le nei fo itai au ma lole soifo manuialo maia o talo la solua. Faawau le tau nei te e ave pasi le kampania le NZ Bus le e whiawai I au kilani. Uma tala noa ngana nafi le Auckland Transport, NZ Bus ma le uni e le aise malienga na au sia. Ma o le mafu anga le wa faawau mai ai le tau nei le te e le o whiawai ai ni pasi le NZ Bus mai le tu lai fai le vaveau se I o mai le tu lai valu I le tau nei. O te e wa faawawai a o le aise tali fa malie loto le fi na wa le uni mo totongi o ave pasi. Ma ele ngata o le aso, a o le afo I wata uisi te e le tai au a tai au, fa asolo atu ai le aso tofi. O le mana onga o ave pasi au kilani le NZ Bus, ia tutusa o lato totongi le tula, ma ave pasi o lo ngā lulue I Wellingtone, Kalai Estete ma Dunedin, ma o ave pasi fo inei le NZ Bus. Ua silia ma le sefulu tausanga I le ito e whaia se si itanga o lato totongi, se ia vanga nale si I na ia whaafita iai, ma le alu I lunga o le tau o le soifuanga. Le ini tala noanga I le so, na o tae au le ua fua e toe fono ai. O te ena ia ave pasi le NZ Bus, ua afia I le tusa ma le fitu se lau o whai ngā malanga pasi, ma e whaita wafe tangata au kilani ua afia I mawhi malanga inga, ai mai se lava I le taimi pisi o le tae au. To alua soia le Kenya le killer bees na sai mai e leo ana nafi, a o iai sau ningo le maliwi au kilani sauti. O le na whaia siaki a leo le Manukau Memorial Gardens ma o le toa tele o tangata na awai le sauninga o sui o le killer bees. Ma I leo le to alua na sai mai iai e mafua. O na ua soli tu unga o lo tatala I tua e tu sama wha atonunga a le wha amsinonga. Ripoti o le a fo ina mawai e leo ma le whana whai. O le afo ina mata I tu e leo a mio ngai ono la matia I tangata lau tele, I lungo a wala te tele le ngata I taimi o le sauninga, ai whaapea le taimi na taape mai ai. Ua toe whaato ese le malo I le whaawau pea o so whainga whaia whaavaveao whaapea o so whainga whaailonga lanu. Lea na a fia I tangata Pasifika I tausanga wa mawai po o dawn rates. O so whainga nei na whaato ese alo I le malo ni usila. I le tausanga I lua afe luas futasi, peitai. E umo na whaato ese, ai ele I umai o so whainga whaia whaavaveao. Le wati I poti ele tolu sfulu whao tangata. To a tolu o Pasifika, a o isi uma o tangata saina. I se so enga tu to atasi wa sa waile reporti o lo o una I aile malo, wa tatau na wa ai e whaamuta nei lo so whainga nei, po le whaia fo o se te unga le tu la fono, e tapu ai. I le reporti mai lea so enga wa mawai, ele I ai se suinga le tu la fono fe malanga inga New Zealand. Talu mai ona whaato ese alo I ele lua fe lua tasi. Ele ai fo I se suinga na whaia ele immigration, matanga luengo pisinisi po le minister foi. E toe te wai whainga mata I ala. O lo o lima ta ita ina ile sa I linga o tangata overstaya po I lato nei e tau lai I ai. O so whainga whaia whaavaveau. E lima whautuanga o lo sauma le reporti ma o se tasi o I tu tau o lo ta wai. O le tatau I le malo na toe teu le tu la fono. Pei tai, tali le minister o le immigration Andrew Little o se swinga I le ma whaiona tupu a o loma le palota. Ua whaato ese le minister a toa malana saunoanga o le ato e sila vave I ai le kāpenita. Ma lo sile pipisi o le vairusi wa whaamatalaina wa whasi o tiei nisi o tangata. O Europa, Afrika masasa e tu tonu, le ua ripotia mai le sawa o le alo le Crimean Congo hemorrhagic fever. Ma o Pakistan, le ua taa ua mai ai, wa yei tangata wa malili wai. Mai le WHO po le World Health Organization, e o atu I le fasa fulu pasene, le maua lunga o tangata mali liu pe api pisi I tua, ma o aunga e alfi ai le fiva, ti ngā masoletino, o le ulu ti ngā, wha asuati, wha I ti ngā, male manawa tata. O le toa telo tangata wa wha amaonia wa mawai, o I lato e ngā lulue wha atoanga, wha apea ngā luenga fasimanu. O Peretania le walapata ia, e le o toe mamao o mai le vairusi, ma e o mai le taimetu ufa atasia I telefou, e le I maua se vaila au e tonga fiti ai. Matala wha ai u? To ono tangata whasi o tia a o iei se tasi wa onga a matai saina na nafi. O tangata to ono nei na tatui tu low, ma e au fiei whanau to atolu, o le whaia onga, ma mātua e to alua. I reporti le BBC e to atasi na whaamanu aliati ngā inai,
Mai 20 minute talu na uma le o sofainga ai sai mai ai loa leo leo le ali 25 tausanga le matua o loo tuua ia i leo sofainga le nei. Whai watwai Telefola Radio Samoa, Manuel Taiao.